doa akan ida furumi salimangan kita sudah terima kasih sudah putar besi Ayo bahasa di parhoba sebagai satikur pasatan itu hamo sangat dekat nilaian asal lahir ada ke putai targa tapagi batta ibaga satikur ikasa parhoba stasiun akadek kenaun amok pokok dekat nilaian on asal hiti-hiti mama sama-sama mata di bata terlalu besar ini putan maringan idul nabrono tasokan di pasatan dekat amok pokok dekat nilaian on tangko-tangko di habing putih. Jadi dia mau cedok deke hurung acadaran di Naborwon, akasi botol di Sudirno. Atorot. Amado ina. Ngomba ke dia deke parpunguan. Dah. Jadi isi mandomang kutilio sa halak aka Naboruku. Ngomba. Amat tahu mamajalo ate. Ipatarapi kamu. Iya tidak sarongnya. Kita soalnya mana? Kita pernah sarong itu mana? Pataka semangat ang bigda ko pergusto. Jawaro ida ko pergusi. Ida ida ko pergusi. Tanga dotes. Jadi merong ngasih kop tajalo ke data atas nakit do katanya na. Ibu seorang nabi bertanya. Kubargosi. Baterai dong. Baterai. Ya ka bendokan ni tahu bergosen non. Hasta customer sebetul. Nah, jadi yang kasih tunat orok, orang-orang be nama napi sapingi, masuk saya nama itu sudah. Tarda furumum. Bosodok be kegiatan isi pemati majalah Afrida furumumi. Tarda furumum. Dua kali sapingi ke sana mai tama, isu. Orang-orang beresi. Lala to kenai buku tamacara. Gadi ma jala horas ma jala gadi asa pasti minit na gabi mau putai na jagari julun tong ijulu jala si pajulun na jagari pudat tong ipudi mangyagi manasida alani amang suut nami pande parsinabul joha mo maparharan yo puta parbabas yo puta saksongonima nang panglima yo puta asa perhati hamuna sida maritiuna beratiar asa tiar panggabian tiar parhorasa lasu perhati damang ma maritiup piso alasan di perdagingon alasan di partuldion ay buhado na mga pasakulon na mga lipat tunggajang na mangulaw na sumatut mangulaw na suhum asa balanja marukorong na adong buto-butuan na mula may turukong na so kuni mamang maulati gadi
Mataha isi makna beraktir suhut nyom mamang pito halasan pada sodaging mondoh pada sutudi inong kena tua-tua atau piso mana babudu tak-tak mana baborotan asamo nang para lomusu rame-rame tak para lobongan mamang cinta namuna. Di borhama perhara inganima inganan anu buta atau berhati-hati mahamu nanaing gorau nabi maupi martongani halaman marhitihun mong-mongna sa bangunan perhara di laupung atau borhak mahanima rumah bari bahal songonima dohok menjaga pilihan di puta. Songanima bubuan nami siapa nani suhut mandi persinabun komata rata perhara. Jadi mulai tema dia mau bola suhut dibumi dia mata persinabun. Disuhut di bawah tamuhan songon perhara ni oputai di pasar tamu nampurat tiar do ringgit siti suara siang dia metutu tangi mau pun mulai dari bulun asa roh nasi dan tuson tu inganan naon ala nipe dihamu situ na toro marsopa mau dari 10 sana si majuju lumori dihamu angka perkori bagi lo hormat jauh au tuhamu asa baga ulang tahun asa jala hormat ala nani kana do putai lo kita na berbeluron suatu kasih roh kono polo horata kamu au mangi do mohon asa marsi uta bola na bejo kita monohot ngaran nai hotma molonga ga anu lapu mere ketahuamu ala selama mati lapu suatu harong na mere suatu harong na makatatai suatu kasih roh hatta boleh tekorhami mono so anila buat kita situ na toro lumori yak katodong nami na idala do be asa batok pamuaman tuingan ano ula kasih rohamon don mulai betami amu diharbangan di oputai jadi lumori au bangilo tuhita so tungadong na tonok tu belian di oputai solain hami perhara di oputai so anima buah-buah dihita situan na toro maulia kema so nari berangkat mahami aman inganan nami so anima. Thank you.